Ang classmate ko, ako siyang nakita dito sulod sa merkado. Gikuhit ko siya para makitaan ko niya, nilingi ra wala ko tagda. Nilaag ko sa mall ko ni adto, may maestra o maestro. Sila magbarkada nga classmate ko sa una, nipansin ko ni tan-aura. Ubang classmate ko hilas na kaayo, ilang kinaiakalit nga nagbag-o. Sokad na maestrag na maestro, dili naman agad ayos lang, kay wala ko'y nahuman ayos lang. Kay di ko profesional, okay ra akong kinaiya, wa magbag-o. Ang ubang classmate ko hilas na kaayo, ilang kinaiya kalit nga nagbag-o. Sokad na maestra na maestro, dili naman agad ayos lang, kay wala ko'y nahuman ayos lang. Kay di ko profesional, okay ra akong kinaiya, wa magbag-o. Dili naman agad ayos lang, kay wala ko'y nahuman ayos lang. Kay di ko profesional, okay ra akong kinaiya, wa magbag-o.